gaza ni mureba muri Bibiliya abantu benshi kimwe mu bintu banenga kuri Bibiliya baravuga ngo the Bible is a male dominated book, ngo ni igitabo kivuga abagabo cyane kuruta uko kivuga abagore. It's intentional. Imana ibintu byinshi usanga muri Bibiliya ntabwo ireka kwita ku bagore, ariko idiringa n'abagabo, kuko no mu bihugu badiringa n'ubuyobozi bw'ibihugu. Imana yo idiringa n'abagabo, yita ku bagabo kuko abagabo nibo yagize imitwe, kavuga ngo ubwo nakugize umutwe ni we nzabaza ibitungana n'ibipfa aha hantu. Adamu na Eva bakora icyaha, Imana yari ibizi neza yuko Eva ari we wasoromye ruriya rubuto aruha Adamu, ariko Imana ije ntabwo yahitiye kwa Eva. Oya, ravuga ngo ninjira mu rugo rw'umugabo sinzajya kubaza iby'urugo ngo mbibaze umugabo, reka mbaze uyu mugabo. Iteka ryose Imana yije uzarebe muri Bibiliya ravuga ngo umwami runaka agenda uko Uwiteka yavuze ko Edeni ni igishushanyo cy'umurimo w'Imana uko ugomba gukora. Muri Edeni Imana yarabanje yita ku mugabo,